Ka Israel kelapan mi ya kecing bitar ke bajur ya ke Pakistan hadin bau menteri kami dari ukhawaja asif ula khot ya ke negari kum kari ke bapang kansar bat ong bakito ke bialam mi kate kari lade bantang ya ki hadu job halor ki kam sipai jongka persya ya ke Lebanon haba jubab da ke bating ka upes yo menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu kala khot ye kita kejengkren kilong ki bapen susi bat ong bakum kini kejengkren omla bansya kham tam ke Pakistan kadai kari ke babu ilade kum kari bapedeng hai kejeng persang ban peniasuk hai kita kejengakan an kinong syong snong ki palui ki syak peniap hak Israel ningkong ya ke Gaza nang tai ke Iran bat mentapat ya ke Lebanon kajing penmi senam mikiru kadang yai beteng klem sange la thau khawaja asif ha ke Twitters ha kajing kentho ke Israel klapes scam ba kane kamdai kajing keren kabala bansya na kanu ke sorkar kham tam ha ba ke Pakistan kapen pawila de kum kanong bisar bapedeng jong kajing peniasuk unong mekmat jong ke Israel sya Amerika uya cheletar ula khot ya ke Pakistan kamdai kanong peniasuk hendrai kadai ke bawan ra ya kicing phim dei unong peniasuk komastar asif pide penban ubawan ra ya kicing wala kane kalong ke bapen susi ya pi ke Israel kadon hangne bat kan yai long ko majulong kane kicing keren jong pi kamdai na kapanta panwan ra ya kicing keren ula kentho menteri kambari jong ke Israel uji John Saar ula teru ya kinangalam jong ke Pakistan da ka bakhot ya ketika jengkeren kejengkeren ban ya kesenam persya ya kejiu bat maham ba kejengbu kerteng ya ke Israel kum kanong pangkansar kalong kum kejengkeren pan penjot ya ka kajing sange esiat ke artayo hapneng ke Amerika pat ke Iran kala trekam nadu ke sengi balang ha ka kajing keren yesuk labu ban sedang ha ka bakut jong kene katayo ha Islamabad Pakistan lai thu pe ka kanhon jong ke Iran on kle dau khalibaf ke Israel kala ong ba kate kajing sange thma kam kan thup satya ye kajing le Lebanon kanong rem ke baile persya da ke Iran pat ke Pakistan ka badai kanong penyesuk hadin katto kene kenta blastang trekam kajing sange thma ke Israel klastang ye kajing her thma ka bahetam ha ke sisngi ye ke Lebanon bat kajing yap kibriu klakiu palat lai spangut bat mensau palat syajar sis pangon